Kenapa nih deh? Oh deh, sisi mana mana om polis ya mana bus tapi koboi. Orang polis nanti tapi ini kita menurut naik tuh naik di mana? Anggo pun pun mas akan mengikut kajian. Siklan ke pusat di mor-mor. Kajian kita begini pusat di Maya Bokis kisahnya tongai. Seng anggo pusat nang bayar tanah. Ani korok kam, satu mak korok kam. Abu ni balik kita Maya ini tunggu. Hanya pakai kenapa
lai khoro chaleng jak already bor tui ba khari ko bui leng ri to ko ba kel o ba ke ai o to greng biris o ba de ai ni to ke o ga go ba ka ni ko bui leng ri to kha o ga ni ko ang o ga ti ni thi to o ga ni thai kai thang to ane o ni phai bonani sa tu mani tai kong ni andolon na ani lang ma pon sa ang lo ri na administration tam ko kusana mo sa hasta ha pon na ko na mo so mo lo ba ki ni kai ma thai te da kong abo borok bisa mai kai chi to nang a na cho bi sa ko tu ya ko ba ni jam thai mani na pi ai se ko to আর পরে চিন্তা বুকাই বুমার আসুগই তংয়া আমি লেগে চিনানি রাজি তো First of all, I want to thank all the media personnel. Actually, we have bound to call that 12-hour strike today because 2 months before we have submitted a memorandum to a governor of Tripura. In that time, we have in the table of governor, we have discussed it and we have given a time of 2 months. Within 2 months, the government of Tripura, they should give a notification or any notice about the Cockbrook Roman script, But till now, we don't get any notification. We don't get any notification about the Cockbrook. So, in the table of governor, we have discussed that if don't get any notification within 2 months, we are bound to be called a strike. So today we have called a strike, and this strike is totally. This strike is. We have observed this strike in all over the Tripura. Even today in some places, the police has dictated our protesters because and through social media, I want to just, request to the government of India, please listen our voice. We TSF have demanding the Roman script from past 50 years. So till now, we don't get any notification or any notice from the side of government. So we want the government of India, even the government of Tripura, to listen our voice and to accept our demand that is Cockbrook to be written in Roman script. Thank you. जों सारां सारां सुंग का हाइजे जों सुरक्षा बाहिनी रंग बांग मा सुंग वंगि दिलति बर खाइतो जिनि मा हने साना बागि फायो आरो जों दाखा साबा बायजन हने फाया जों सिल सेरा फायो सेरा फायो जों नाले बागि फायो जिनि सेरा दाखा साबा खाइनो बाय जों खा दुखौ नांगौ जों कक बर खाना बागि फायो जों पुलिस मा बाय आरो जों आरक्षा बाहिनी रंग जों मालानि बागि फाया पुलिस बागि फाया आबासि बांगासिनो tini je 12 ঘন্টার bagi tonor je tini strike mane amo tini only atam sane amono Onya manino जों नै माया गायजों ओnya समाया बसं देबे कपा कदम कदम जों हेदिं नाय nor government tam ko kusana mo song जों गमिनो पकना पकनाय हाय हे जों मुति हे जों tam थने चिनि कक बरनो जों माना नागो चिनि बासानो जों कक बर खाना मसंगो गाबन बाग जों खायो जों केबे लड़ाई गया ना पाब्लिक बाय ना आरो खबाहिनी बाय जों केबे लड़ाई करे चिनि बासानो जों खाना मसंगो चिनि कक बरनो जों साल खाना बागै जों मजागा जों गासमि चिनि दिमान माना बागै जों आलबानो अने खानानि बोला ता खाना बागै जों खाया जों चिनि कक बरनो जों मानानि बागै जों रुमानि स्क्रिनो जों साल खाना बागै जों खायो Roman script by Kaiji, so Tabula strike loss by Hanai. Jodi, in this Harani Bisango, Roman script by Kaboros, CBS, Hane Shalo, the strike Hana DSM. Over the last one. আমার কাছে লগে আছে অ্যাম্বুলেন্স অলরেডি ইনফর্ম করেন